ate abantu 19 bano bali bavuzi bazino piki. Kwekweto ebikorizirwe omusande mweyonka abantu bakwingana 523 nibo bakwasirwe 201 aba n'abavugi ab'emotoka kandi abashanjuri abatine za license 81 permit zabo zikahwaho kare. Abantu abari kwingana 247 n'abavugi ba boda boda abakwasirwe batine za permit kandi rushanju mukaga aba babiri batine za helmets. Aha kananura uri kurira ebya traffic ayongere yarabura abantu ababona ari kugira ngo bine kureba ngo bafayo ari kugira ngo polisi yankuto teri kuja kugira uyasiga owera shanga itine ibintu bikwetengesa okuba nakozesa aha muhanda. Kweto ebyakolebwa naddala ebyalangirirwa ebyali bikolebwa kwabo abavuga nga tebalina driving licenses abagoba babine ebidduka benkana 523 be bakwatibwa ate mwabo abagoba 121 bano bali bavuga emotoka ate nga tebalina driving licenses. Abagoba 181 bano bali bavuga nga balina permits nga zino zagwawo. Then abagoba 221 bano bali bavuga motoka zino ate nga bavuga out of class. Ogu ayonjire yagira ngo bija kureba ngo bafayo munonga aha kureba ngo abantu bona abarabe nibakozesa emotoka ziri aha mutindo ari kugira ngo arashangwe na nemotoka etari ha mutindo nawe naija kwatwa. Twewalenga emotoka ezili tinted, twewalenga emotoka ezitasana okubanga zetika abasaabaze okujja nezitutwala kuva mu bifo okutuuka mu birala. Ogu hayonjire yarabura abantu abakutambuza ebijere na nabo abarikozesa boda boda hamwe na nemotoka ezindi eziwakweta taxi okureba ngo bayebereramu nkengamba y'ebirebo kweri ari kugira ngo obumwe abantu nibafa kutembera ebyo motoka zibabona. Ogu nayongera hagira ngo bine no kufayo namnonga ahabirore kananura hari kugira ngo aba polisi nabo tibakwija kushanga ngo nibija kwebuza ari kugira ngo nanaba nabo nibija kubakwata abarashange bakozesa motokezi ezibatine kukozesa. N'abasabaza abasinga oba batambula muzine emotoka oba batambula ku makubo bo bane ebiseera ebisinga tebamanyi kiki balina okubanga balina okukola oba balowooza nti omulimo ogusinga ogwa traffic gukolebwa abavuzi oba abaserikale. Kati bino byolina okumanya nga okolesa gano amakubo ng'omusaabaze ku nguudo ate ng'oli wakutambulira mu motoka zino. Ekisookera ddala nti olina okubanga okwatira oba olindira emmotoka oba baasi oba taxi oba pikipiki mu kifo ekirungi ennyo ate ekiri safe. Omwaka gwahwire omukwezi ku 11 na no ku 12 na mnonga hombiro ebikuru abantu abari kwingana 55 nibo baferire omubutandu kandi abantu bakwingana 26 omumbiro bishatu byonka okuruge 23 kwisiye 26 nibo batungire za butandu kandi aba bakatunga obutabwamani. Oguna jirangu wabo ine kintu cyona ekyo rukwenda kugambira polisi no basakurabira ahasimo ya noti mushanju 3 kinana nemwe 5 2 ari kugira ngo ekintu kija kweraho okumanya aha abantu barino bakozesa kubi enkuto. Obuvunanyizibwa bwaffe abatambulira kuzina enguudo okubanga tubu reportinga eri polisi okukolesa emikutu egy'enjawulo egya social media ate n'okubanga tukuba essimu zino zengenda okuwa ne tureportinga bino era tusiima abona abageze maaso okubanga abariportinga bino ebintu ate nga ne tubigoberera. Naye ensonga lwaki ngambye nti tolinnya motoka nga tofunye number plate oli olusa kusindikira n'akubulira ekiriwo naye nga tamanyi number plate, so naffe kitukalubirira olusa okufeesinga eyo motoka nga tetumanyi number plate. So kikulu so ene namba eri 0773 8 5 3 2 6.